Dobio sam danas premiju, betlam frejlima, ima leukemiju. Imam da te zgazim kume kao motocross, nabio si kašnje jer nisi prostuo pravo. Kakva tvoja muda besnica te ne moš doć do njih, evo drži se za moja kad već nemaš svojih. Da više ti si neki fegać, idi okrenu leđo, ću se naguzit. Ne vidim, kažem brate fuck you, imaš veću dioptriju brate nego IQ. Da li su riječi, ali riječi nisu bitne, odavde ćeš otić samo u kolima hitne. I nema veze brate, ni to nije bitno, najbitnije je što ću te sad izrezat na sito. Ovakvi nisu bitni, ti bijesi sine kao Keča, ja sam crnac kao 50. Osjećaj je bio stvarno nevjerovatan, to se može opisati s par riječi, ali svaka čast za publiku i za repere i osjećaj je bio nevjerovatan baš. Da ste sine pičke, to vam se vidi po licima, nađi me u mahali, ganja me policija, Previše si napet, s betla ću te skinut, brate, ko sa glave kačke, Betla malo šabanu, kume moj, vrati se u mahalu, Večeras je bilo fenomenalno. Znači, drže me utisci i sad trenutno, tako da, ne znam, nemam riječi. Večeras mi je bila najbolja noć. Rekao sam treba mi vode, ali zvaću te brate kada dođe do slobode. Dvojica momaka koja su po mom mišljenju prije betla imali najveće šanse da dođu do tog finala zbog iskustva koje imaju na betlovima, što na pisanim, što na freestylu. Kad sam vidio da su oni u finalu, očekivao sam da će biti ovako nešto gdje će zadnje sekunde odlučivati kako je bio. I brate vjeruj sad da loša ti je spika, ovako će izgledat finale dva lika. Sine prema tebi dušim kao za parama, zakopat ću ga brate moj na barama. Tebe sine ubila je Dandara, svetla čute moj sine gore nego Gagara. U finalu je mogu reći bilo gusto, Nuha mi je pružio otpor kakav sam zapravo i očekivao. Sve samo jedan odličan battle, respekt za Nuhu i to je to. Arot je jedan jako kvalitetan MC, jak battler, jak freestyler, ima dobre punčeve, tako da mi je drago što sam sa njim prošao večeras u regionalno. Namještaju po dvije, ali kako stvari stoje, džaba si ovdje došao kad je regionalno moje. On želi ići u regionalno, to je meni abnormalno, jer mene da se pita ne bi prošao ni u kantonalno. Odluka je pala i gotovo. Na regionalnom takmičenju očekujem dosta zabave, druženje sa ostalim reperima iz regiona, dobre betlove. Uglavnom kao i večeras daću sve od sebe i neka pobjedi najbolji.